Nemanjino duhovno nastrojenje, uveliko razvijano i prepoznatljivo i za vrijeme svetovnog života, nedvosmisleno imalo dalekosežne posljedice, pa o njegovoj brizi za carstvo Božije piše njegov sin Stefan u okviru žitija svetog Simeona. Posle svršetka velikih vojnih i političkih obaveza, uvijek imajući neizricivi strah Božji u svome srcu, Nemanjino razmišljanje o smrti intenziviralo se posle slušanja evanđelske priče o bogatašu kojeme je prerodila njiva. Bogataš je, ne nadajući se skoroj smrti, mislio da će, pošto poveća svoje žitnice, dušom uživati na mnoge godine, jesti, piti i veseliti se. Ovo je Nemanju podstaklo na misao o strašnom sudištu, to jest posljednjem sudu. Razmišljajući o tome da neće imati smelosti da prizove strašnog sudiju ako ne bude činio milostinju i dela koje je zapovedio Gospod onima koji žele spasenje, Nemanja anticipira sudijin gnjev prema grešnicima u času suda i identifikuje se sa njima. Ovako pisac žitija, Stefan Prvovenčani, dolazi do tačke kulminacije Nemanjine brige za spasenje. Intenzivno sazrecavanje suda Nemanju dovodi do ličnog preobražaja. Uzašiljajući molbe ka Bogu i šaljući darove značajnim svetim mestima, vapijaše mu da ga ne osudi na dan strašnog i groznog ispitivanja onoga dana i časa, već da mu milostiv bude tih i utešan i da mu da prebrodivši životnu buru dođe na tiho, istinito, neuzburkano pristanište i da vidi svetlost njegovu nezalaznu i Gospoda i spasa i Boga njegovog, cara Isusa Hrista. Ispitivanje je već strašno i grozno jer se Nemanja osjeća nedostojnim blizine Bože i spasenja. On kaže: Ne odbaci onoga koji je sagrešio i pomiluj spase svoje stvorenje, da odbacivši lepote ovog sveta za tobom poteče. Moleći se za spasenje, moli se Bogu da mu omogući da ostvari nameru da se zamonaši. Stefan piše da je Nemanjina želja za monaštvom prethodila odluci Svetog Save da ode u manastir. Pre zamonašenja, tada još Rastko, molio se: Gospode, privuci moju mladićku slabost u volju istinitog tvog razumevanja i pretekavši da isprednjačim na putu ovom, kojim se i Gospodin moj, ovaj sveti moj hranilac, žuri da ide. Ovaj podatak nameće se kao važan upravo u kontekstu duhovnosti, jer iako mu je u ranoj mladosti otac uzor, u onom što nije od ovoga sveta, želi da upravo svome uzoru, ocu svome, utre put. Nemanjino monašenje, dakle, ne samo u Savinom, nego i u Stefanom žitiju svetog Simeona, zauzima značajno mesto, pa Prvovenčani pripisuje ocu reči koje ukazuju da je želja za monašenje odavno prisutna. Neka vam bude znano da iz mladosti svoje žuđeh plamenom srdačnim da idem za zapovestima vladike moga i ne izvoli se Gospodu mome, a sada prispe vreme što je započelo izdavna da se već i svrši. Kako bi dodatno naglasio veličinu i dugotrajnost želje za monašenjem, Prvovenčani u nešto izmenjenom vidu ponavlja Nemanjine reči, ovog puta u formi Simeonovog pisma Savi. Neka ti je znano, o ljubimče u Hristu, što moljah i što željah i što tražih i sve snage svoje i sve duše moje, smilova se na mene tvorac moj, te me udostoji onoga što željah, svog časnog anđeoskog lika. S obzirom na to da je Nemanjino monašenje višestruko značajno i sa duhovnog aspekta, ali i u okviru svetovnih državnih okolnosti povlačenja s prestola, nije iznenađujuće što o tome postoje svjedočanstva i u Nemanjinom crkveno-pravnom aktu Hilandarskoj osnivačkoj povelji. Iako prevashodno pisana zarad osnivanja manastira Hilandara, Hilandarska osnivačka povelja sadrži i prvi i to autobiografski Simeonov zapis o odricanju od prestola i monašenju. Kada je prošlo mnogo vreme, premilostivi moj vladika ne previde moljenja stvorenja svoga i pošto mi se po milosrđu njegovu iznenada ukazalo pogodno vreme i sve ovoga sveta, čast i slava dođe mi kao ništa i sva krasota ovoga života i divan izgled postade vidimo kao i dim, a Hristova ljubav više se vezivaše ka meni makar i nedostojno. I odmah ostavih moju vladavinu i sve moje, različno moje, pošto se tako izvolelo Hristu i presvetoj Gospođi Bogorodici.
Ovaj odeljak Hilandarske osnivačke povelje ne samo da je autobiografsko, nego i važno kulturno-istorijsko svedočanstvo i istovremeno autentično svedočenje duhovnog utemeljivača i ktitora manastira Studenice.